mawuphupha usemanzini, like let's say ngiphupha ngisemanzini ne, and then mangibona amanzi, mangithi ngiyabheka lapha amanzini ngibona like inyoni, birds, anything endizayo la ezweni lamaphupho isuke kuyithunywa lezo. But once kwaba into ehamba phansi usuke kuyidalwa. Idalwa nethunywa kunomehluko ukuthi idlozi sithunywa phezulu, idlozi phansi sithunywa phezulu. But zisuke zithunyiwe zona. Ngingasho nje njalo. But naseke manje so ubona madada akase esikhethele lapho kancane. Nakungamadada, amadada khumbula ahlala lana vele emanzini wona. Ayaphila ngaphandle ayaphila emanzini. So amadada mawuzowabona asuke most of the time lo mnikazi wamanzi uyathanda udisguise ngamadada, uyathanda ukuqasha lamadadeni. Uyabona akuvamisile ukuthi kube abakini makungamadada, but kuvamise ukuthi kube imimoya enamandla emkhulu iyasemanzini ngoba ifuna kuza closer to you. Ayikwazi kuza kuwe ikulisa simo lesiyana, ufuna ithole something like edelekile, ngisho njalo. Mara mawuphupha ke wona phakathi emanzini usuke kunelokhuzana kunento ethi kumele ukuthi emanzini lisuke likubiza lephupho noma lisuke kubiza leyo ngilozi yakho ikubizela kuphi lapho phakathi emanzini, but ayikubizela ukuthi uyothwasa khona, ikubizela nje ukuthi uhambe uyovakasha. Isuke yona khumbuli iyasemanzini but iphila nawe. Mayikubonisa emanzini isuke ikhumbula amanzi yona, isuke yomela amanzi yona. Yeah.